tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto dak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Lugrel ide dange sareng sinamyan,
Boya tiangai kegaduhan, niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli.
mangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nake nang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi caya tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebai sekalen iskale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis
Pahang malu melajar Bangsa kentawan pedang lemah Pang tu sing elah Pang tu sing campah Pang tu sing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak kudu Merasa genep nawan sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajumang Mekade dadi buduk-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedeng Ngundang sekala skala Melaan mandra belikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung sedeng Ngundang segala skala Melaan mandra belikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Segenep nawan sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajumang Mekade dadi buduk-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedeng Ngundang sekala skala Melaan mandra belikat bicara Pangsingkan di pesu berduga
skala Melan mantra pelikat jarang singkan tipe subodogan. Dan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan Ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dimakai di kantoran jani dekil uyak meabian demesesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan Ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dilmakai di kantoran jani dekil uyak meabian demesesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan Ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dilmakai di kantoran jani dekil uyak meabian demesesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan
ke salon pulang puin perawatan. Man, pidan mulai man, udah kapah gati tepuk, melalina ke nyoman mulai, do ilu jumah pedidian. Kedo, memen adine, tepuknya patin beli, sing cara dugas pidan bodri. Dikekene pura-pura tuli. Apa ulian pidan daki sing aja memunyi. Apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip meme sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me. Kedo memen adine tepuknya patin beli, sing cara dugas pidan bodri. Dikekene pura-pura tuli. Apa ulian pidan daki sing aja memunyi. Apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip
sadaran dua titipan. Mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua komponen ragatan. Nyerengin pemargi, ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati, sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angin ring perbukitan, kerasa ngampang kenyele ilang, dan kerasa sampun galahing majan, katibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine, nyaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi. sawai-wai telah ring pesirapan, Wentana ale bagat masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, mando ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine, nyaksian uluke puniki, kan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, seurip
ijening pemargi Mandhaipun sami memanggih rahayu. Tugas bidan tiang gegelan Sujati sangat tresnain tiang Nanging rikala tresnan tiange Membunga-bunga di hatine Ulihan pelih tiang abede Ilo megaten tresna Nadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Ejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi Buenlah sayang beli kerasetan si teadi Gampuran dewek beli nyakitin adi Dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Nejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buenlah sayang beli kerasetan si teadi Gampuran dewek beli nyakitin adi
Udiang tusing si malu ngoraheng seton den blingelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Linawan lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga yani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing naga tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena ramah berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga yani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah Yaston lega sing naga tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena ramah yang kasta iraga jani tu sing jodoh Reraman adi sing rela adi nyerah Yaston lega sing naga tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena ramah selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang
beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet nekera sayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet nekera sayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
tang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi tugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli kada nang beli mati sang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli kada nang beli mati sang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan. Makane di restoran, hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
hati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu belikan raganadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase mau ngaleng takal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panyima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane katrima ring sisen hidayan pramakawi sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu belikan raganadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase layon nadi belilan kanake nyaku panyima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi katrima ring sisen hidayan pramakawi.
Kulun padu kaya Tuai manan semahi Moga si domangku Labda karya lampat itu Aksamo Tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehi pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik Ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau satu lampat Laskan Mungkin sueca kelawan Mangkiunang kita menanti jan pangun mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik Ajaknya mepayu saling dengkit Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik Ajaknya mepayu saling dengkit